Elena Lonza in 2, Giulia Visentini in 3, Vita Gomboz in 4, Marta Maculan in 5, Valentina Guarnati in 6, Sofia De Faveri in 7 partite. Nella prossima batteria Cristina Federici in corsia 1, Chiara Polonia in 2, Gaia Morini in 3, Federica Rachello in 4, Camilla Brevi in 5, Maria Zaltron in 6, Elisa Mignussi in 7, Nadia Pavanna in 8. Gomboz 30-75, De Faveri 31-26, Visentini 31-32, Maculan 31-62, Guarnati 31-85, Lonza 32-85. Intanto all'arrivo la quarta corsia 1.03.58 Gomboz, De Faveri 1.04.78, Visentini 1.04.83, Maculan 1.05.79.